n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zatiwe arriva evyenja gusa endaje nazumutima. Amen. Ni mwaka wa kutoka kwa hatua moja na kuingia hatua nyingine. Ni umwaka wo kuva ku ntambwe imwe ukaja ku ntambwe ikurikira yindi. Si lazima uendelee yale maisha ambayo uliyaishi mwaka jana. Si mpaka ugume muri bwa buzima bwo mu mwaka uheze. Hapana. Oya. Si lazima majonzi uliyalia mwaka jana uyalete tena mwaka huu. Ni bikenewe yuko marira warize mu mwaka uheze uyazana no muri uno mwaka. Hapana. Oya. Si lazima mshahara uliopokea mwaka jana upokee mpaka mwaka huu. Si mpaka umushahara wa ronka mu mwaka uheze uronke no muri uno mwaka. Si lazima upangaji ulioishi mwaka jana si lazima uishi tena na mwaka huu. Si mpaka upangaji wabayeho mu mwaka uheze ubemwe no muri uno mwaka. Mwaka wa hatua nyingine. Uno mwaka wo gutera indi ntambwe. Huu ni mwaka wa hatua nyingine. Uno mwaka wo gutera indi ntambwe. Huu ni mwaka wa hatua nyingine. Uno mwaka wo gutera indi ntambwe. Amena. Amena. Amen. Maisha yako lazima yabadilike. Ubuzima bwawe butegerezwa guhinduka kuko ndashima Imana ko ibintu byakoretse. Na leo tutaombea mafamilia. Kandi no musi turasengera imiryango. Mambo yatakuwa makubwa mno. Kandi ibintu biraza kuba bikomeye cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kwamba sisi ni watu ambao si wa kawaida. Murabizi ko twe turi abantu badasanzwe na gato. Sisi ni wateule. Twebwe turabatoranijwe. Watu wameteuliwa na Mungu. Turi abantu batoranijwe n'Imana. Hatukuzaliwa vivyo hivyo tu. Ni twavutse kugihamana gusa. Tulianza julikana na Mungu baada ya tujaingia ndani ya tumbo. Twatanguye kumenywa n'Imana turaja no mu nda z'abavyeyi bacu. Na tulipoingia ndani ya tumbo. Tumaze kuja mu nda z'abamama bacu. Tukateuliwa. Aho rero twarahiswemwo. Tukakuwa kama jinsi tulivyo. Hama Imana tugira uko turi. Ndio maana tujaruhusiwa kufa hivyo hivyo. Niyo mpamvu tutemerewe gufuko. Atayekwambia utakufa, uzo kubwira ngo ugiye gupfa, utamwambia subiri uangalie kama nitakufa. umubwira ati rindira urabe ko ngiye gupfa jewe. Si mwaka wangu wa kufa hapana. Jewe nabwo ni umwaka wanje wo gupfa. Mwaka wangu wa kusonga mbele. Uno mwaka wanje wo gutera imbere. Nitakufaje na ni wakati wa kusonga mbele? Nitakufaje na ni wakati wa kusonga mbele? No faguta mu mwaka wo gutera imbere. Amen. Amen. Hii ndio mwaka wako ya harusi. Uno mwaka wo kugira ubugeni wari ubizi. Hii ndio mwaka wako kujenga nyumba. Uno mwaka wo kubaka inzu. Hii ndio mwaka wako kununua gari. Uno mwaka wo kugura imodoka. Hii ndio mwaka wako wa kuzaa. Uno mwaka wo kuvyara. Sasa utakufaje? Mbega wofa gute? Hii ndio mwaka wako wa promotion. Uno mwaka wo gushigwa hejuru. Hii ndio mwaka wako wa kuongezewa mshahara. Uno mwaka wo kongeza umushahara. Hii ndio mwaka wako wa kupona magonjwa. Uno mwaka wo gukira indwara. Sasa utakufaje? Mbega wofa gute? Hata kifo aje na mjomba wake huwezi kufa. Urufuno gozana na inarume ntugiye gupfa. Sababu una ahadi ambazo umeahidiwa na Mungu. Kuko hari ivyo Imana yagusezeraniye. Na Mungu anaitwa Mungu wa ahadi. Kandi Imana yitwa Imana y'amasezerano. Ni Mungu anapoahidi. Ni Imana isezeranye. Si kama binamu yako. Si nka muvyarawe. Si kama babako mdogo. Si nka so wanyu. Ambaye amekuahidia na akasahau. We yagusezeraniye hama kibagira. Au amekuahidia na akukupa. Canke yagusezeraniye hama ntiyaguha. Mungu anapoahidi na anatimiza. We ni Imana isezeranye ishitsa. Na atakutimizia. Kandi Imana igiye gushitsa kuri wewe. Amen. 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 Sikia Alhamisi tulijifunza kuhusu damu. Ku munsi wa kane twarize ku maraso. Na tulikuja kuta damu ni kitu moja kubwa sana. Kandi twaje gusanga amaraso ari ikintu gikomeye cyane. Tulikuja kuta kwamba
damu ndio kuna uhai kwenye damu. Twasanze mu maraso niho hari ubugingo. Na maisha ya mtu yako kwenye damu. Kandi ubuzima bw'umuntu buri mu maraso yiwe. Na tulikuja kuta kumbe. Kandi twasanze mtu akikuchukulia damu. Umuntu atoye amaraso yawe. Anakuwa amekuchukua wewe mzima. Abagutoye wewe wese. Unajua kule kwa wapigana muri. Hariya ku bapfumu. Wale waganga wa kienyeji wanakuchanja chale. Bari abafumu bagucinda sago. Wanapokuchanja chale. Bamaze kugucinda sago. Huwa wanatia vitu ndani ya mwili. Hari ibintu bashira mu mubiri wawe. Ile wanaviongelea. Ivyo barabivuga ko majambo. Sababu umeamua kumpa damu. Kubera ko wahisemo kumuha amaraso. Yeye anakuwa na uhai wako wote. Wewe twara ubugingo bwawe bwose. Anakuwa na roho yako. Wewe twara umutima wawe. Anakuwa na estoma yako. Estoma yawe bayifise. Anakuwa na kila kitu cha mwili. Ikintu cyawe cyose cy'umubiri abagifise. Wale ambao wamejifunza mambo ya udaktari au uganga. Bari abizi by'ubudogiteri. Wanajua kwamba ndani ya damu. Baratahura ko maraso. Kuna cell zote. Hari amaselile yose. Kwenye damu ndo kuna vitu vya cell zote. Mu maraso niho hari amaselile yose. Moja. Icambere. Mbili. Icakabiri. Kuna wale wengine wanachukuliwa mpaka vitofu. Hariyo n'abantu babatwara imikondo. Na kile kitofu kile cha mtoto. Kandi iyo mikondo y'abana. Na cell mama za mtu. Amaselile mvyeyi y'umuntu huwa zinajikuta ziko katika kile kitofu. Yisanga ari muri rujya ruzogi. Na hapa akichukua hiyo atoye go ruzogi rero amechukua mtoto wote. Abatwaye umwana wose. Inabidi tu anaangalia mtoto sasa amekuwa amesoma shule. Araba gusa ati wa mwana yakuze yamaze kwiga amashuri. Anaenda kwa kitofu. Akacaza kuri gwa ruzogi. Agakora ibintu. Anasema sipate kazi. Akavuga ati wa mwana hazaronka kazi. Ukazorondera akazi ukabura. Tulijifunza kuhusu damu. Twarize ku maraso. Vitu vikubwa siwezi malizia. Ni ibintu bikomeye cyane cyangwa byinshi nashobora kumaliza hano. Alhamisi ulisoma part ya kwanza. Twarize igice cya mbere. Lakini Alhamisi tutaingia part ya pili. Ariko kuri uwa kana tuziga part ya kabiri. Ambayo ni kali zaidi. Ikomeye gusumba. Bwana asifiwe. Amen. Hapa sasa Jumapili nayo are ku Imana naho tulianza mafunzo. Twatanguye inyigisho ambayo yanazungumzia inyigisho zivuga ziti tulijifunza kuwa mwanajeshi. Twarize kuba umusirikare. Tena mwanajeshi wa nani? Kandi umusirikare wande. Tulikuta kuna wajeshi wa aina tofauti. Twasanze hari abasirikare b'ubwoko butandukanye. Tulikuta kuna wanajeshi wa dunia hii. Hari abasirikare b'inosi. Na tulikuta kuna wanajeshi wa aina ya kiroho wa mapepo. Hariho n'abasirikare bo mu mwemu y'abadaimoni. Sasa na kuna wanajeshi wa hali ya kiroho wa Yesu Kristo. Hariho n'abasirikare bo mu mwemu ba Yesu Kristo. Na hao wanajeshi wa Yesu Kristo. Kandi abasirikare ba Yesu Kristo. Akina Jackson. Yo hari ba Lydia. Akina umesahau jina lako? Wibagize izina ryawe. Akina nani? Bande. Wale wanajeshi wale. Abo basirikare. Yo shetani anaposikia hao. Yo satani yumvisa abo. Anatetemeka. Arajugumira. Na milango ya kuzimu. Imiryango y'ikuzimu ikajugumira. Sema amen. Vuga amen. Hao wanajeshi hao. Abo basirikare abo. Wanapotajwa. Iyo bavuzwe. Wanapotajwa. Iyo bavuzwe gusa. Kuna vitu fulani. Hari ibintu kanaka. Ambavyo vinakataa. Bicha vyononekara bikanka. Wanaposema ati Jackson bavuze ngo Lydia anataka ingia hospitali moja hapo. Agira ingie mu bitaro ahanaka. Nina uhakika pepo ambazo ziko hapo. Sinyekeranya na gato abadaimoni baraho. Naanza tetemeka. Bacha batangura kujugumira. Subiri nikwambie. Umviriza ndakubwire. Yesu alipokutana na mtu ana pepo. Yesu amaze guhura n'umuntu agwaye abadaimoni. Pepo alianza tetemeka. Abadaimoni batanguye kujugumira. Tunakutania wapi? Batangura kuvuga ngo duhuriye he? Sasa Yesu mzima yuko ndani yangu. Yesu we akwiye ari muri jewe. Si yeye peke yake. Nabwo ari we wenyene. Na Mungu Baba iko hapa. Na Mana Data ari muri jewe. Na Mwemu Yera ari muri jewe. Natembea nimejaa. Hama ngenda nuzuye. Natembea nimejaa. Nagenda nuzuye. Alafu nikikutana na mahali kuna pepo. Hama muye n'abadaimoni. Hawajaniona mimi kwanza. Baba ntibatangura kubona jewe. Wanamuona Baba. Batangura kubona Data. Wanamuona Yesu. Bakabona Yesu. Wanamuona Roho Mtakatifu. Bakabona Mwemu Yera. Wanasema ifasi sisi. Bakatanga kuvuga iki kibanza cyacu. Amen. Tunajifunza kuwa askari wa Yesu. Turiga kuba umusirikare wa Yesu. Kuwa askari wa nani?
kuba umusirikare wande. Tumejifunza aina ngapi za askari? Twize ubwoko bungahe bw'abasirikare? Aina 3 za askari. Ubwoko butatu bw'abasirikare. Na aina ya kwanza ya askari wa dunia wa kawaida. Hariho ubwoko bwa mbere bw'abasirikare b'isi basanzwe. Tuna aina ya pili ya askari wa kiroho ambaye ni wa mashetani. Ubwoko bwa kabiri bw'abasirikare bw'imwemu y'abadaimoni. Tuna aina ya 3 ya askari wa kiroho ambaye ubwoko ni bwa wa gatatu n'ubw'abasirikare b'imwemu ari bo bakristo. Na katika hao askari wa roho, kandi muri abo basirikare b'imwemu askari ambao wana mapete tofauti. hari abasirikare bafite amapete atandukanye. Pete zao hazijajulikana katika jeshi. Na mapete yabo ntaramenyekana mu gisoda. Katika jeshi la dunia hii. Mu gisoda chino si. Na ndio maana tunaimba tuna basirikare ba Yesu wo mu rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu turirimba sisi ni askari wa Yesu wa level ya juu. Wakisema uko kamanda hapana. Bavuze ngo uri komanda oya. Uko general hapana. Bavuze ngo uri generale oya. Mimi na pete yangu ambayo watu wengine hawajui. Jewe mfisi pete janje abandi bantu batazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la pili. Icya kabiri. Ni kwamba tulizungumza kwamba nuko twaganiriye yuko ile ambayo tumezungumzia wiki jana ilikuwa dibaji tu. Yari intangamarara. Na baadaye nikasema leo nitaingia sasa. Hanyuma ndavuga ni uno musi ndaza kwinjira neza. Na nitakuonyesha vizuri. Ndaza kukwereka neza. Jinsi askari wa imani au wa roho lazima awe. Ukunge n'umusirikare w'imwema ategerezwa kuba. Na tutajifunza vitu kadhaa. Kandi turaza kwiga ibintu kanaka. Na kwa kumalizia, mukurangiza tutapiga vita. Turaza kugwana intambara. Wale askari wa shetani. Tutera intambara baje abasirikare ba Satani. Amen. Jameni, unajua wanajeshi abasirikare wakati wanasema tunakwenda kwa vita. Iyo bavuze ngo tugiye mu ntambara. Wale waoga baje bafise ubwoba. Wale ambao si waoga baje batagira ubwoba. Ndio wale walisema amen. Nibo baje bavuze amen. Tukimaliza tumaze kurangiza tutaingia vitani. Turaza kwinjira mu ntambara amen. Tutapiga wanajeshi wa shetani. Kandi turaza gukubita abasirikare ba Satani. Jambo la kwanza ambalo nataka tuanzie. Icya mbere shaka ko duherako. Jumapili tutaingia kwa jambo la pili. Ku munsi w'Imana tuzinjira mu cya kabiri. Leo sasa tunajifunza kitu kiitwacho. Uno munsi twiga ikintu cyitwa ngo tafuta jina. Rondera izina katika uaskari wako. Mu busirikare bwawe. Amen. Ambia ndugu yako tafuta jina katika uaskari wako. Gira migenza wati rondera izina mu busirikare bwawe. Amena. Amen. Au unaweza ita urashobora guhamagara uwe shujaa. Urashobora kwitwa umuhizi mu busirikare bwawe. Wa Timotheo wa 2:8. Timotheo 2:8. Nuko ntugire isoni zo gushingira intahe umwami wacu canke izanje mbohe yiwe, ariko ufatanye nanje kwihanganira imibabaro kubw'ubutumwa bwiza nk'uko ubushobozi bw'Imana bugushoboza. Amen. Amen. Mikono kwa Yesu jamani. Amashukuru Yesu. Huyu ni askari wa imani au askari wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Paulo. Uyu n'umusirikare w'ukwizera canke w'Imana canke w'imwemu yitwa Paulo. Ambaye alisema usiogope. Yavuze ati ntukagire ubwoba. Usiogope kushuhudia. Ntutinye gushinga intahe. Kwamba wewe ni askari jeshi. Yuko uri umusirikare. Wakati vita vinaanza ndugu yangu. Iyi ntambara itanguye nshuti yanje. Hapo kunaonekana askari jeshi wa kweli na wa uongo. Aho niho haboneka rero abasirikare b'ukuri n'abubeshi. Wale wanajeshi ambao wanajiinua. Hari abasirikare bishira hejuru. Na kwenda kutishatisha raia. Bakavyimba bakaza gutera ubwoba abanyagihugu. Raia ambaye hana bunduki. Abanyagihugu batagira inkoho. Lakini askari jeshi wa kweli. Ariko umusirikare w'ukuri. Wakati wa vita ndio tamuona. Igihe cy'intambara ni uzamubona. Kwamba anaenda kwa vita. Yuko vy'ukuri agiye ku ntambara. Anatoroka vita. Canke ko hunze intambara. Kuna wakati moja. Hari igihe Wafilisti walikuwa wakishambulia sana wana Israeli. Abafilistiya bagwanya cyane abisirayeli. Wakamuinua kijana aitwaye Gideon. Imana icishira hejuru umusore yitwa Gideoni. Gideon akaandaa wanajeshi kama 30,000 na. Gideoni ategura abasirikare nk'ibihumbi 330 na. Punguza hao baki na ngapi? Imana imubwira ngo gabanya usigarane bangahe? 300. Ati sigaza 300. Natamani kuwa ndani ya 300. Mbega urifuza kuba muri abo 300? Wanajeshi ambao ni askari jeshi wakali 300. Abasirikare bakomakomeye 300. Nani natamani kuwa ndani ya 300? Ninda yifuza kuba muri abo 300? Bwana asifiwe sana. Amen. Hata hao 300
300 bado wangali wengi. no muri abo 300 ni benshi. Siku moja Umunsi umwe tunaposoma kitabu cha Samuel, kitabu cha pili, dusomye igitabo cya kabiri cya kwa Samueli 23, kuri 23 tunakuja kuona wanajeshi. turaza kubona abasirikare. Kulikuwa wanajeshi hari abasirikare ambao walikuwa ni wanajeshi wengi, bari abasirikare benshi ambao walikuwa wanampigania Daudi. bagwanira Dawidi. Wakati Daudi alikuwa anapambana na Sauli, Igihe Dawidi ariko agwana na wakati Sauli, Daudi amekimbia, igihe Dawidi yiruka katika hao wanajeshi wengi muri abo basirikare benshi alikimbia na wanajeshi, idadi ya wanajeshi kama 600. yahunganye n'abasirikare nk'600 Lakini gusa. miongoni mwa hao wanajeshi 600 Ariko muri abo basirikare 600 walitokea wanajeshi 30 havuyemo abasirikare 30 ambao walikuwa mashujaa. bari bakomeye Hao cyane. wanajeshi abo basirikare kwa wanajeshi ambao kulikuwa mwanajeshi mkuu wao hari umusirikare mukuru kuri alikuwa bo anaitwa Abishai. yitwa Abishayi. Huyo aliwahi kuwa uwo musirikare yarigeze kuba wanajeshi 300 kwa siku moja, yarigeze kwica abasirikare 300 ku munsi akiwa umwe yeye peke yake. ari we wenyene. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa miongoni mwa hao wanajeshi 30. yari muri abo 30. Ninakusihi usiwe katika wanajeshi 300 wote tena, Nagusavye ntukabe mu basirikare sababu wale 300 tena ni wengi. kuko bajya 300 ni benshi. Lakini mwa wale 30 ariko wewe, muri bajya 30 bemwo. sema niko ndani ya 30. Vuguti ni muri 30. Wale 30 mashujaa bajya 30 bakomakomeye niko ndani, ndimwo ambao hawaogopi vita. badatinye Jambo la intambara. kwanza kwa mwanajeshi, haogopi vita. Umusirikare atinye intambara Mtu nicyo wa cya kiroho mbere. haogopi vita. Umusirikare w'umwami natinye Wanapomletea intambara. mtu ambaye ana pepo haogopi vita. iyo bamuzaniye ubwoba dayimoni natinye Akiwa intambara. mbele ya mchawi haogopi vita. ari imbere y'umurozi natinye intambara. Akiwa mbele ya shida haogopi ari kusema kwamba imbere y'ikibazo ameokoka. natinye kuvuga ko akijijwe. Sema niko mu 30. vuga uti ndi muri 30. Niko mu 30. ndi muri 30. Na 30 bado wangali wengi. 30 baracyari benshi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakuja kuona hapa tugiye kubona hano kuna wengine wanajeshi 3. hari abandi basirikare 3. Sema niko mu 3. vuga uti ndi muri 3. Utasoma ile habari, sitaki kuisoma yote, ni ndefu. uraza gusoma iyo nkuru ni ndende singiye kuyisoma Sema niko yose. ndani ya 3. vuga uti ndi muri 3. Hao 3, abo 3 kuwa wale 3 umukuru wabo 3 alikuwa anaitwa yitwa Yoshebu Bashebeti. yitwa Yoshebu Bashebeti. Mkuu wa wale 3. umukuru wa bamwe 3. Huyo jamaa uwo mtipe huyo askari jeshi aliwahi kuua wanajeshi 800 akiwa peke yake. uwo musirikare yarigeze kwica abasirikare 800 ari wenyene. Sababu wakati ule walikuwa watumii mabomu, tawuri coge ntibakoresha amabombe, watumii bunduki, nabwo bakoresha inkoho. imagine mtu auwe watu 800 peke Sha wibaza yake. umuntu yakwica abantu 800 ari umwe. Tena pana wa civil anaua askari 800. kandi nabwo ari abasivile n'abasirikare. Wafilisti walikuwa wamewashambulia. Abafilisitiya bari babateye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakusihi uwe ndani ya askari jeshi 3 ambao Bwana anakubali. ndifuze kuba muri 3 Yesu yemera. Pale ambapo Mungu anapozungumza, hamwe Imana ikiravuga, watu wanapomlilia Mungu, abantu nibamara kuririra Imana Kingombe, bakavuga ati data Kingombe Kingombe kumetokea vitu. ati hadutse ibintu. Mungu anze sema, Imana ikangura nina kuvuga 3 wangu pale. ati ndafite 3 banje, Siogope. ntugire ubwoba. Nina Jackson. hariho Lydia, Nina ndafise Siogope. ntugire ubwoba. bajya bari hajya Wanajeshi wangu. bajya n'abasirikare banje bajya barakomeye kandi barabimenyereye. Wale ni watu wa kuvunja tu. ati bajya n'abantu bamenagura, Ponda tu. ati bahondagura, Kuharibu mipango ya bahonana imigambi ya Satani, Chafua kila aina ya bahonana ibintu pepo. byose by'abadayimoni. Vunja. Nene! Katika hao wanajeshi 3, muri abo basirikare 3 nimeshaangalia wa kwanza. ndamaze kuvuga uwa mbere. Jina zito, natumai umeshindwa kulikamata. izina riremereye ndazi ryakunaniye gufata. Anaitwa Yoshebu Bashebeti. yitwa Yoshebu Bashebeti. Na kwa Kirundi ni hivyo hivyo.
no mu kirundi nuko nyene. Mwanajeshi wa pili na jina la kawaida katika wale watatu. Uwa kabiri afite izina risanzwe muri abo batatu. Utasoma ile sura ya 23. Uraza gusoma nyene handi muri Samueli wa kabiri 23. Umusirikare wa kabiri alikuwa na jina jepesi sana. Yari afite izina ryoroshe cyane. Yitwa Eliazari. Aliwahi pigana vita. Yarigeze kugwana intambara. Akaua Wafilisti wengi. Yica Abafilisti benshi. Mpaka kugeza yaho ukaganda. Ukubaka gufatirwa hejuru kwa gutya. Kirundi tulisoma ikinyanya. Ulishawahi sikia ikinyanya? Ukubaka kugira ikinyanya. Uramaze kumva ikinyanya? Mkono ukaganda. Kubujya ukubaka kugira ikinyanya. Kama na upanga. Kuguma gutya. Ameshaua kambi nzima. Kubera ko amaze kwica kambi yose. Mkono akataka kurudia. Kubujya ukubaka kwanga kugaruka. Sababu ya nguvu nyingi. Kubera ingomezi nyinshi. Sababu ya ushujaa wake. Kubera ubushizi bw'amanga bwiwe. Amen. Ninakusiwa katika wanajeshi watatu. Ndagusabye ube mu basirikare batatu. Mashujaa wakubwa. Intwari bakomakomeye. Subiri nikwambie. Umviza kandi akubwire. Kuna askari mwingine watatu. Harunda gira gatatu. Kuna huyu naye ana jina jepesi tena sana. Harunda afite izina ryoroshe. Alikuwa anaitwa Shama. Yitwa Shama. Huyu mwanajeshi ni mkali zaidi. Huyu msirikare arakomeye cyane. Huyu alikuwa anapambana na wale uyagwana na bamwe ambao wamepiga na vita. Bamwe bagwanye intambara. Alafu wanarudi nyuma. Hama bakagaruka. Wale ambao wamepigwa baje bakubiswe. Alafu wakarudi nyuma. Hama bagasubira inyuma. Nakwambia hawa vita zao hawa watatu. Intambara zao hawa watatu. Walikuwa wanapigana wakati bagwana mu gihe. Wakati wamepigana vita na nchi nyingine. Igihe bagwanye intambara n'ikindi gihugu. Alafu wanajeshi wa Israeli. Hama abasirikare ba Israeli wanashindwa. Bakananigwa. Alafu wanakimbia. Hama bagasubira inyuma. Kwa terme militaire wanaita repli tactique. Muri mu mvugo y'igisoda bavyita repli tactique. Pale umepigwa. Haja wakubiswe. Ugakubitwa. Watu wamekufa. Abantu babagafa bose. Unarudi nyuma. Hama ugasubira inyuma. Pale unarudi. Haja musubira inyuma. Adui sasa anaanza okipe. Umwansi rero agatangura gufata. Anaanza kamata zile fasi. Agatangura gufata akarere. Wakiita hawa. Niyo bacha bahamagara ba. Eliazari. Akina Shama. Bashama. Na hili jina ambalo sije pesi Shebu Bashebeti. Yeshebu Bashebeti. Hao jamaa watatu hao. Hao batipe batatu. Ndio walikuwa kipiga wanarudisha wana Israeli. Nibo bagwana bakagaruka na Israeli. Wanaingiza mahali ambapo bakabinjiza hanu bananiwe. Huyo ndio askari jeshi. Uwo niwo msirikare akomeye. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mwingine sasa. Hariho undi rero. Alikuwa anaitwa Benaya. Yitwa Benaya. Huyu Benaya. Alikuwa ni askari moja mwa wale 30. Yari umwe muri baje 30. Ijapokuwa kulikuwa wanajeshi 30. Nubwo hari abasirikare 30. Ila kuna mmoja ambaye alijulikana jina. Hariho umwe yamenyekanye izina cyane. Ijapokuwa kulikuwa wahope 30. Nubwo hari abahope 30. Kuna mmoja anaitwa hari umwe yitwa Lydia. Alikuwa anajulikana sana. Yarazwi cyane. Kutokana na vita zake. Bivanye n'intambara ziwe. Wakati mmoja aliwahi pigana na Misri mmoja. Igihe kimwe yarwanya n'umunya Egiputa. Huyo Misri alikuwa ni mrembo. Uwo munya Egiputa ari mwiza wa karanga. Yaraje afise icumu. Halafu huyu Benaya. Huyu Benaya akakuja na gongo tu. Atafise ubuhiri gusa. Halafu akampiga yule mwenye mkuki. Hama takubita uja afise icumu. Na akamnyang'anya mkuki wake. Hama tamwaka iryo cumu giwe. Na siku nyingine akapigana na simba. Hama ikindi gihe agwana n'intambwe. Yica intambwe. Na vita zingine zake zilikuwa kalikali. N'izindi ntambara zari zikomakomeye. Alikuwa miongoni mwa watu 30. Yari muri abo 30. Lakini akawa identifia akiwa umoja. Ariko aramenyekana ari umwe. Ulikuwa mwa watu 50 wa kazini kwenu. Hari abantu 50 wo mu kazi wanyu. Ulikuwa mwa watu 1000 wa shuleni kwenu. Wari mu bantu 1000 yo kwishuri wanyu. Ulikuwa mu watu milioni 10 wa Burundi. Uri mu bantu milioni 10 bari mu Burundi. Tengeneze jina ndugu yangu. Nubwo gerageza kumenyeka umenyekanisha izina ryawe. Hujanielewa vizuri. Nuranahura. Acha jina lako lijulikane. Reka izina ryawe limenyekane. Hali ya vita. Bivuye mu ntambara. Acha mtu asiyekuwa naoga katika vita. Reka umuntu atagira ubwoba mu ntambara. Nilikwambia sisi ni wanajeshi wa Kristo. Nakubwiye nitwe turabagwanyi ba Yesu. Tunapigana vita za chini. Twebwe tugwanya intambara zo hasi. Vita za angani. Intambara zo mu kirere. Vita za ndani ya maji. Intambara zo mu mazi. Vita za porini. Intambara zo mu ishamba. Vita za kwenye mchanga. Intambara zo ku musenyi. Sisi tuko adapte mahali pote. Twebwe tuba hariho hose. Amen. Ninakutia nguvu. Ndagushira mu intege. Usibaki
32 ntukaguma mu bantu 32,000 inakutia nguvu ndagushiramo usibaki intege mwa watu 300 ntukaguma mu bantu 300 gusa inakutia nguvu ndagushiramo intege usibaki mwa watu ngapi 30 ntukaguma mu bantu 30 gusa inakutia nguvu ndagutera intege baki hata mwa watatu ntugume muri batatu jina lako lijulikane izina ryawe limenyekane amen ujulikane kama mwanajeshi umenyekane nk'umusirikare inabidi hata msafiri anapotembea n'ingenzi iri kiragenda watalii bagize anapoingia ingenzi nchi ya Burundi yinjira mu gihugu cy'u Burundi habari ya nchi amaze kubaza inkuru za kino gihugu waza mzungumzia batangura kumubwira waza mwambia batangura kumubwira ngo nchi ni nzuri sana ati iki gihugu ni cyiza cyane ati mfise ibitego byiza na mtu hapa anaitwa ati hari umuntu ngaha yitwa Lydia we huyu jamaa ati wa muntu ana story nzuri ati afise kameza amen ana story afise amateka inakuwa na story bwana urakwiye kugira amateka meza urakwiye kugira amateka unajua mbinguni wakati mwingine wanakaa kwa ligala mwijuru rimwe na rimwe baricara kwirigala unaniambia pastor umesoma wapi hiyo umbwira uti pastor ivyo wabisomye mbinguni mwijuru malaika huwa wanazungumza abamalayika baraganira wanapozungumza bariko baraganira hata katika matamko yao no mu mvugo zabo weka hata jina lako bashobora gushiramo izina ryawe kutokana na mambo ambayo bivanye n'ibikorwa ukora na wasikutaje vibaya kandi ntibakuvuge nabi unajua jamaa aturaza umutipe yitwa Nata aliona wachawi ati yabonye abarozi alikimbia yirutse alisikia malaria yagwaye malaria alizakiri kufa yatanguye kwiyatura ko gupfa alisikia homa yatanguye kumva umuriro uduga basi imekwisha ati umutwe uramereka ngo birarangiye ongea ariko kabatangura kuvuga aturazi Lydia wakati alipoona wachawi amaze kubona abarozi alimwambia mchawi ganda hapo yabwiye umurazi ati guma wonyene mu izina rya Yesu usiguje aliposikia malaria amaze kumva malaria wewe mimi na wewe tunakutana wapi yabwiye malaria ati je nawe duhuriye he ninakwambia kaa kimya ati nduma ceceka kaa kimya hama malaria ceceka aliposikia umasikini amaze kumva ubukene aliimba ati munyanenge ngavugenda komeye yarindi ndirimbo ngo mzaifu imena nguvu amen alianza ambia umasikini yatangiye kubwira ubukene alitambua kwamba umasikini una masikio yatahuye yuko ubukene bufite amatwi akaambia umasikini mimi si wa kwenu abwira ubukene ati je ntabwo ndi uwiwanyu akaanza ita utajiri atangura guhamagara ubutunzi pesa njoo wamahera ingo kwa mfuko wangu ati ngo ngaha mufuko wanje aha ni ubuzima bwawe butegetswe kuba ati ngo no mufuko wanje ubeho neza kuko uratahura ijambo rimwe damu ya Yesu Kristo iyo uhamagara amaraso ya Yesu Kristo twahawe ikintu cyose amaraso ya Yesu subiri nikwambie umviriza ndakubwire nyingine ukitamani kupata dola ikindi gihe niwifuza kuronka amadolari unajua neno la Mungu latuambia mahali ambapo tumekanyaga Mungu ametupatia ijambo ry'Imana rivuga ngo duhonye Imana ibihaduhaye sawa ego ukitamani dola ni wakenera dolari tafuta mtu ambaye ana dola genda uronde umuntu afite dolari mwambie nipe dola nikanyage mubwira ati ntizi dolari ndarihonyore unatia hapo urishire hasi unakanyaga urihonyore unaanza kukili uca utangura kwatura unatuambia ati jambo ry'Imana tubwira ngo tunakanyaga aho duhonyoye tumepewa tuzatwahawe dola nimekanyaga ati dolari ndarihonyore nimepewa nielewa bwana nimeranahura sisi si watu wa kawaida twebwe ntiturabasanzwe ni wanajeshi wa Kristo twebwe turabasirikare ba Kristo ambapo tuna mamlaka yote dufite ubushobozi n'inkomezi zose turwana intambara tena tupigani tupigani vita tukiwa ndani ya watu wengi nitugwana intambara turi mu kigwi cya benshi sisi ni binafsi twebwe ni kugatwe kacu vita yangu mimi intambara yanje jewe yako lijulikane mbinguni na duniani kugira ngo menyekane mu ijuru no mu isi unajua Biblia inasema kusemwa vizuri
vizuri ijambo ry'Imana rivuga ngo kuvugwa neza inazidia kama sijui mafuta ambayo inatoa lehe nzuri. Ati bisumba amavuta amota neza canke parfum. Bwana siwe sana. Amen. Bwana siwe tena. Amen. Acha mbingu ikuzungumze. Reka ijuru likuvuge. Na dunia ikuzungumze. Isi ikuvuge. Vita vyako. Mu nambara zawe. Mtu wa maesheke. Ni ubu muntu ananigwa. Mtu wa maresite. Ubu muntu amenya. Binti moja nilimwombea. Umwige mumwe namusengeye. Utashangaa hiyo maombi. Uraza gutangara yo masengesho. Alikuwa amepoteza virginity. Yari yatakaje ubusugi. Nikamwombea virginity ikakuja. Ndamusengera ubusugi buragaruka. Amen. Amen. Kuna mambo mengine ni mazito kuongea. Hari ibindi bintu mengo biraremereye kuvuga. Sasa virginity iliporudi, ubusugi bumaze kugaruka, problem ni moja tu. Ikibazo ni kimwe gusa. Akaenda kutest kama virginity imerudi. Oh la la. Atagenda gucunguza canke kumenya neza yuko vyagarutse. Akatenda lile dhambi tena. Atasuya gukora cyaha kandi. Kweli yule ambaye ameonana, ujya babonanye, kweli kandi asubira mutangura kunagara avuga ati vyukuri ni sawa. Ni bikira kabisa. Avuga ati vyukuri nimekuta ukiwa bikira. Ati ndavyemeye kabisa. Lakini tena ariko kandi ameua sasa. Yavyonanye kandi. Sasa nitamwombea tena huyo. None nasubira kandi amusengere. Huyo hana story tena mbinguni. Wana amateka afise mwijuru. Mbinguni wanaanza ongelea huyu mjinga huyu. Mwijuru ashobora kuvugana kuri uyu muntu adaciye ubwenge cyane. Aliombea ubikira ukarudi. Yasengeye ubusugi buragaruka. Sasa ona shida ambayo amepata. None kandi raba ivyo asubiyemo. Amerudi kupima kama kweli. Yasubiye kandi gupima ariko vy'ukuri vyagarutse. Bwana siwe sana. Amen. Wakati mwingine mbinguni huwa wanacheka ujinga wa watu. Ikindi gihe mwijuru baratwenga ubugugu bw'abantu. Usiharibu. Ntiwonone. Usiharibu. Ntiwonone. Historia. Mateka. Ushuhuda wako. Amateka y'igishinga naye cyawe. Ushujaa. Ubu muhizi. Na moyo wa ushujaa. Kandi ugira umutima w'ubuhizi. Ubu muhizi. Na moyo wa ushujaa. Kandi ugira umutima w'ubuhizi. Ubu muhizi. N'umutima w'ubuhizi. Utengeneze jina. Ukore izina ryawe rimenyekane. Usitengeneze jina la kundi tu. Nukamenyekanishe izina ry'umugwi urimwo. Lakini na wewe. Ariko na wewe ubwawe. Watu wanasema. Abantu baravuga. Watu wanakuita njoo uniombe. Abantu baraguhamagara ngo ingusengere. Nina pepo zimeruka. Ati ndafite abadayimoni bagurutse. Pepo ziko nyingi. Ati abadayimoni ni benshi. Unasema samahani. Utirindira. Acha twende tulete chumba maombi yote. Reka tujye guhamagara icyumba cy'amasengesho bimukire hano. Ati kugira ngo senge mu bandi. Tengeneza jina. Menyekanisha izina ryawe. Tengeneza jina bwana. Menyekanisha izina ryawe. Tengeneza jina. Menyekanisha izina ryawe. Unajua hata pepo sijakujua wewe ni nani. N'abadayimoni ntibarakumenya uriwe. Hawajaona story yako. Kuko ntibarigera bakumva na rimwe. Kuna siku ulishaombea hata mtu anaugua macho apone. Na n'umusirigera usengera urwaye maso ngo akire. Hawajaombea hata mtu ambaye lilo limetoka lirudi. Na nurigera usengera umuntu yavuye iginyo ngo rigaruke. Chochote. Na kino kimurakora. Ndio unapofika mbele ya pepo. Yugeze imbere y'abadayimoni. Anza uliza wewe ni nani? Zitangura kubaza ngo urinde. Zanda kudharura wewe ni nani? Zigatangura kugaya ngo urinde. Lakini wanapoona palmarès yako. Ariko babonye palmarès yawe. Wewe. Unajua pepo uraza abadayimoni. Taanza toa ushauri kwa mtu ambaye anataka ombewa. Bashobora gutangura guhanura ugira sengegwe. Na wewe usiende kwa Jackson. Aturabona wewe ntugende kwa Jackson. Wende kwa yule. Atugende kwa Ntuzenye, kwa Ntuzenye. Jina aliko hapa ni gani? Izina ritarenga ninde? Kabwekera. Wende kwa yule Kabwekera yule. Atija kurujya Kabwekera uriya. Wende kwa yule achokorogochocho. Atugende kurujya chokorochocho. Au Kapyuku kule. Ati kwa Kapyuku. Wende huko. Atija hariya. Lakini usimwende. Ariko ntugende kwa. Sababu yule akisema mara moja. Kukuja vuze rimwe. Kwa tumepata balaa. Ati tuzaduhiye tugize ivyago. Nakwambia kwa kuingia kwa next level. Mukwinjira muri next level. Inabidi maisha yako badilike. Bisaba yuko ubuzima bwawe buhinduka. Maisha yako inakubidi ubadilike. Ubuzima bwawe bisaba ko buhinduka. Mazungumzo yako yabadilike. Imvugo zawe zihinduke. Kila kitu ambacho unakitenda kibadilike. Ibintu byose ukora bihinduke. Usiseme kama mwenye kusema tu. Nukavuga nk'uvuga gusa. Uanze kusema kama mwenye kutabiri. Ariko uvuge nk'uvugishwa nk'uwatura ibyiza. Usianze sema ninaona labda inaweza wezekana. Nuvuga ngo mbona umengo birashobora gukunda. Sema kama mtu ambaye amewezekana. Ariko uvuga nk'uko umengo byakunze.
Watoto wakikwambia mama hakuna chakula, abana bakubwira ati mama ntange zihari, unaambia msiwe na shida, ntimugire ikibazo, ntimuza kubura indya. Hapana, oh baba, hapana, oh data, ningekuwa na bwana, nk'ubiye abona ifite umugabo, watoto wangekuwa wamekula, abana babaye bafunguye. Acha kelele, reka gutera induru, acha kelele, reka gutera induru, ongea mambo mazima, sengera ibintu bikomeye, sema hamtalala njaa, vuga uti nitugiye kurara inzara, hamtawailala njaa, kandi nimuzigera murara inzara, sababu mimi ninajijua ni nani, kuko je ndiyuzuwa ndiwe. Amena. Amen. Katika ufalme wa mbingu mu bwami bw'ijuru kuna madigrii ya watu, hari amadogere y'abantu, kuna watu wanaenda wanazidiana, hari ubusumbasumbane bw'abantu. Hili jeshi la kiroho muri iki gisirikare cy'emwemu zidiana, tugenda dusumbasumbana, turasumbasumbana. Amena. Amen. Si ulisikia Paulo alisema, nihumvise Paulo avuga wamshuhudie Yesu, ngo bashingire naye Yesu, wamshuhudie na yeye, bamushingire naye nawe. Sasa ariko kuna watu wanajua kumsogelea Mungu, hari abantu bazi kwegera Imana mpaka wanadepase komanda wao, bakarengana komanda wabo. Katika jeshi mu gisirikare kuna yule ambaye anakuwa ni kamanda wa kambi, hariho komanda w'ikambi, lakini kuna mtu mle ndani, ariko hari umuntu haje ndani anakuwa na urafiki na undugu wa sana na yule ambaye yuko juu. Habari wundi muntu afite ubucuti n'ubugenzi ku rugero hejuru. Unaweza kuwa uko kamanda, ushobora kuba uri komanda, lakini hauna urafiki na wa juu, ariko ugasanga nta bucuti ufitaniye n'uri hejuru. Usiniulize. Ntukambaze. Chef de chorale, chef wa korale, komanda wa korale, niwe komanda wa korale. Chef wa famille, chef wa famille, niwe komanda wa famille. Chef wa cellule, chef wa cellule, komanda wa cellule, niwe komanda wa cellule. Chef wa protocole, niwe komanda wa protocole. Ariko niwazubara urasigara, na ukireste niwasigara uzicuza. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Acha niwaambie story ya mama moja hivi. Reka ndabwire inkuru y'umudamu umwe. Wakati mwingine Mungu akaambia waombaji, Imana ibwira abasenzi, ati mchungaji wenu anaenda kufa, ati umwungere wanyu agiye gupfa, mwezi fulani atakufa. Ukwezi kanaka arapfa. Wakasubiria kwamba atakufa, akakosa. Bararindira ko apfa barabura. Wakarudi mbele za Mungu akasema, Mungu, basubira imbere y'Imana abwira Imana ati Mana, na tunajua hudanganyaji, ati ko watubesha kandi tuzi yuko utabesha. Akamwambia, yule bibi kizee mliozika siku ile, Imana yabwira ati ujya mukecuru mwahavye kiriya gihe, ndio alikuwa mchungaji wa ile kanisa, niwe yari umwungere w'iryo shengero. Yule ndio alikuwa anipa report ya kanisa, niwe yama raporo y'ishengero, na yule ndio nilikuwa napatia report ya kanisa, kandi niwe na raporo y'ishengero. Yule mchungaji ambaye mnaita mchungaji, atujya mwungere mwita umwungere, hata simjui, atujya nta nuwo, kwanza anaitwa nani simjui, ati sinzi n'izina ryiwe. Bwana tusaidie sana. Amen. Kama wewe ni mchungaji umerevee, nimba uri umwungere wazubaye, kama ni chef de chorale umerevee, nimba uri chef de chorale wazubaye, chef de famille umerevee, nimba uri chef wa famille wazubaye, nimba uri chef wa cellule wazubaye, utaona unajulikana na kanisa, uzovusanga uzwi n'ishengero, lakini mbinguni hujulikana, ariko mwijuru watakuzi. Inakubidi upiga mbio, bigusaba unyaruke. uwo mmoja ambaye anajulikana, umwe azwi, uwo mmoja ambaye anajulikana, uzwi, ndio mwanajeshi huo. ubwo nibwo busirikare bw'ukuri. Unajua kiingia nchi ya Burundi, urazinje mu gihugu cy'u Burundi, kuna wanajeshi maelfu na maelfu, hari abasirikare ibihumbi n'ibihumbagiza, lakini wanaposema ariko bavuze naka, kuna mwanajeshi anaitwa, hari umusirikare yitwa, abusanga bose bamuzi, generale nani, generale naka, koloneli naka, ugasanga abantu bose baramuzi. Sababu gani? Ametengeneza jina, kubera ko yamenyekanishije izina ryiwe. mwanajeshi wa kiroho, umusirikare w'imwemu, mtu asiyeogopa vita, ni umuntu adatinya intambara. Hapa kuna watu wanalala bila kuomba. Hariho abantu barara badasenze, na ukitaka niwataje hapa, kandi ushatse ndanabavuge. Ulisikia masauti oya, wumvise amajwi ngo apana, ningewaonesha hapa watu wanalala bila takwa, nabereka abantu barara badasenze. sasa utalala bila kuomba, mbega wowe udasenze, na vita zote zinafanyika usiku nyingi, kandi intambara nyinshi ziba mu ijoro. Sasa umelalaje mwanajeshi? Mbega wa musirikare we uryamye gute? Umeacha kambi wazi, ukareka ikambi yuguruye gutyo. mapepo yatakuja atachukua vitu vyako, abadayimoni boza bagatora ibyawe byose, watakusinyisha vitu kwa usingizi bila kujua, bakagusinyisha ibintu mwitiro utazi. Omba mbele ya kulala, senga mbere yo gusinzira, tena pana maombi ya udhaifu, kandi atari amasengesho y'ubunyantegenke. mwanajeshi shujaa, umusirikare w'intwari, vyetu ni vya kiroho, intambara zacu ni z'imwemu. fanya maombi,
ukinjira mu kumena unavunja. ukamena ukamena. Siku ile niliwaambia kiriya gihe nababwiye nti uko administration parallel ya mapepo. ati hariho ukuganza kw'abadayimoni. Unajua kuna chef de quartier wa mapepo, hariho chef de quartier w'abadayimoni, kuna chef d'avenue wa mapepo, hariho umukuru w'ibarabara w'abadayimoni, kuna chef de famille mwenye ko charge na familia yenu kwenu. hariho n'umudayimoni yitaho umuryango wanyu gusa, arabe iby'umuryango wawe gusa. Unavunja, iyo uri kuramena unaanzia kwanza hapo nyumbani. heraho mu nzu wanyu, unapiga ile pepo ya pale nyumbani, ugakubita umudayimoni ari mu rugo iwanyu. ukimaliza uhejeje unachanganya na ya avenue, ugashiramwe no wibarabara. ukimaliza uhejeje unagonga ya quartier, uwi quartier nawe ukamumena. unagonga ya zone. uhejeje wa zone, Sasa wewe unapamaliza zone, uhejeje wa zone ugakubita no mu ikomine, utakuja kuta na nani hina yeye kona sukuma huko, ugasangana n'akarore karasunika, nuja nuzene wagasunika. wewe tutakimbiza pepo vy'ukuri tuzirukana abadayimoni. Leo sasa uno munsi tunakwenda kuvunja kila aina ya mapepo. tugiye kumena ubwoko bwose bw'abadayimoni. Niliwaambia kama kila problem nababwiye ko ikibazo icyo ari cyo cyose inakuwa na pepo responsable ya kiba gifise umudayimoni agitera. kuna watu hariho abantu anajulikana na wakubwa, azwi n'abantu bakomakomeye, lakini mpaka leo hajapata kazi. ariko kugeza kuri uno munsi ntararonka akazi. Uongo kweli? Kweli. Lakini utakuja kuta kangine kajamaa, ariko ugasanga kandi gatipe hajajulikana na mkubwa yeye, nta n'umuntu akomakomeye n'umwe bazinanye, lakini ana kazi. ariko ugasanga afise akazi. Kuna pepo responsable ya kuzuilia kazi. hari umudayimoni ajejwe kukubuza nturonka akazi. Kuna nyumba bibi na bwana, hariho urugo umugabo n'umugore wameokoka kikweli, bakijijwe vy'ukuri, lakini wana marombano mme na mke, ariko bama bashwana imisi lakini yose. utakuja kuta nyumba nyingine ya wapagani, ariko ugasanga urundi rugo rw'abantu batanakijijwe, haujawahi sikia wamegombana. waba ugasanga nta n'induru bafitaniye. Kuna pepo imeingia humo, hari umudayimoni yinjiye. uyo mudayimoni turamumena ko turi abasirikare, na wala tuogopi vita, kandi ntidutinye intambara. hata viwe vita vya majini, nubwo yaba ari dayimoni y'amajini vya ndani ya maji, cyangwa vyo mu mazi au vya angani, cyangwa vyo mu kirere. kuna vita vya angani jameni. hariho intambara zo mu kirere. Acha niwaambie kitu mtu ameniambia jana tu hivi. reka ndababwira ikintu umuntu yambwiye ejo. Alitokea nchi moja hapa ina vita, sitaisema jina. yavuye mu gihugu kimwe mu bihugu bifite intambara hano, sindakivuga izina. Akanambia ambwira ati vita vilikuwa vikali, ati intambara yarakomeye. alafu wanajeshi wa ONU hama abasirikare ba ONU wakaleta ndege zao, bazana indege, wakaanza piga wale wa rebel, batangura gukubita bajya baroberi. Sasa wale wa rebel rero bajya baroberi ni hapa karibu yetu tu, na hafi yacu, sitasema jina, sinza kuvuga izina wale cyo gihugu. rebele, abo baroberi wakakusanya wachawi wote wa mitaani, baca bakoranya abarozi bose bo mu karere, wakawaambia bababwira bati jameni, nshuti sasa zacu, wazungu mbona wanatupiga na ndege? ata wazungu ko bariko badukubita n'indege, Ninyi si mko na ungo? mbega mwe nta ntaro mufise? Je, haiwezekani tuweke bomu hapo twende tuwapige? mbega ntibishoboka yuko twoshyira amabombe kuri izo ntaro zanyu hama tukaza kubabombarda? wakafanya, wakasema kweli kabisa, baba barozi bavuga ati birashoboka, wakatengeneza ungo baca barakora kama urutaro kawaida zao, nk'uko basanzwe babikora, alafu wakapakia mabomu, hama baca bapakiramwo amabombe, wakaenda. baca Ni baraduga. story niliambiliwa na Mkristo kabisa jana hapa, iyo ni inkuru nabwiwe n'umukristo ejo hano nyene, alitokea katika nchi hiyo, yaraje ava muri icyo gihugu nyene, wakapanda baraduga, wakaenda juu ya ile ndege ya wale baja hejuru wazungu, y'iyo ndege y'abo bazungu, wakaiachia mabomu ya bayirekurira kweli. ko amabombe y'ukuri. Yani wanajeshi wa kawaida wa rebel abasirikare basanzwe b'abaroberi wameenda katika ungo ya kichawi, bagiye ku ntaro z'abarozi, wakapeleka bomu za kawaida, bagenda batwaye amabombe asanzwe y'igisirikare, wakaenda juu hama baja hejuru ile ndege ya wale wazungu, hejuru y'ijya ndege y'abajya bazungu, wakaiachia, baca bayirekurira ko amabombe, ndege ikaungua, iyo ndege irasha. mpaka wazungu wakafikiria mambo gani? abazungu bariyumvira ati ibintu nibiki, kumbe haja jamaa wana ndege zingine ambazo ati bwa bundi ba bantu bafite indege tutabonesha amaso yacu. jamaa ambao tunapigana nao aba bantu tugwana nabo wako mpaka na ndege, barafise n'indege
ndege ambazo hazionekani kwa macho. zitaboneka n'amaso. Hiyo ungo tulishawahi iona sisi. Ubwo rutaro two turamaze kurubona. Tulienda kuichoma mimi na Salas. Twaragiye kuruturira je na Salas na Salvatore. Nikaungo kapata hapa hivi. N'agataro gato kangana gutya. Wataingia watu na nafikiria 5,000. Ariko kakinjiramo abantu 5,000. Hizo ndio inachabika watu hizo. Ivyo nivyo bagira abo barozi. Lakini tutainguza kwa jina la Yesu. Ariko turabiturira mu izina rya Yesu. Choma! Turira! Choma! Turira! Sasa wazungu, rero abazungu wangekuja hapa Kigobe. Iyo baza hano mu Kigobe hapa strategy. Nari kubereka ukungere bo bigenza. Nikamwambia hizo bomu situmie bomu. Nakwambia ati nimukoresha mabombe. Tumie ndege. Nimukoreshe msitumie ndege. Nimukoresha iyo ndege. Tumia maombi tu. Nimukoresha masengesho gusa. Maombi ni bomu kubwa kuliko hizo bomu. Amasengesho ni bombi ikomeye gusumba ayo mabombe yose. Vunja! Mena! Nakwambia kila ndege ambayo imetengenezwa ipite juu ya nyumba yako tutaisimamisha. Ndakwambia ni ndege yose yakozwe kugira ngo icaye juru inzu yawe turayihagarika mu izina rya Yesu. Siku moja paka ikaja nyumbani. Igihe kimwe akayabukaza muhira. Nikaanza alia kama mtoto. Gatangura kurira nk'umwana. Babangu ni mtu ambaye anaoga. Papa wanje n'umuntu adatinya. Tena ni mchungaji. Kandi n'umwungere. Akakamata jiwe. Atatora ibuye. Akaichapa. Aratera. Ile paka akageuka mama moja. Kakabuye kakayabuka tagahinduka umumama. Ile mama akasema. Wa mudama chamubwira. Ungeniumiza ungefanya nini? Ngo mutama ngo unkomeretsa wagira gute? Akamwambia sijapiga jiwe mtu nimepiga paka. Mutama ambwira ati jewe nta muntu nateye ibuye nariteye akayabo. Paka ya siku hizi huwa zinacheka mpaka zinaongea. Ubuyabo bw'ubu buratwenga bukanavuga. Chakabiri. Kuna vitu vilichukuliwa na wachawi. Hari ibintu byatwawe n'abarozi. Vitu vilichukuliwa na watu wabaya. Hari ibintu byatwawe n'abantu babi. Wamechukua amani yako. Baratwaye amahoro yawe. Wamechukua kazi yako. Batwara akazi kawe. Wamechukua fedha zako. Batwara amafeza yawe. Wamechukua mume wako. Batwara umugabo wawe. Wamechukua mke wako. Batwara umugore wawe. Tutarudisha. Turabigarura. Nakwambia ndakubwiye ni kila kitu ambacho kimekuja kuharibu familia zetu. Ikintu cyose cyaje kona ni imiryango yanyu. Tunakivunja katika jina la Yesu. Turakimena mu izina rya Yesu. Na vitu vyetu vinarudi kwa mstari. Kandi ibintu byacu biragaruka ku murongo mwiza. Wamekuibia afya. Barakwibye amagara meza. Unakula. Urafungura. Unakula wali. Ukarya umuceri. Sijui unakula nyama. Ukarya inyama. Umepiga mpaka sijui nini. Ugateka nibiki. Umekula sijui mpaka akini kunenepa hunenepa. Ariko kuvyibuha ntuvyibuhe. Siku nyingine umenenepa. Ikindi gihe uravyibuha. Unakula regime zote ambazo urafata regime yose dogiteri yavuze. Kugonda hugondi. Konda bikanka. Sijui umesoma. Warize. Umesoma. Uriga. Umaliza shule humalizi. Kuweza mashure ntuheze. Unamaliza shule. Waheze shule nao. Ya French hujui. Kuvuga igifaransa bikanka. Unamaliza shule. Waheze shule. Unasomea kompyuta. Wize ordinatere. Unakuletea kompyuta hujui kuifungua. Bakakuza ordinatere ntuzi kuyugurura. Hujui kuitumia. Ntuzi kuyikoresha. Unafikiria hiyo ni kawaida. Wibaza kwiza bisanzwe. Kaye nyumbani. Wugurura ikaye muhira. Unasoma. Ukiga. Unaweka maji ndani ya miguu ndani ya maji kwa ugashira amaguru mu ibase mu mazi. Asubuhi unakwenda kwenye mtihani. Mugatondo ukaja gukora ikibazo. Unashindwa. Ukananigwa. Wanaleta vitu unaangalia utafikiri ni Kichina wameandika. Bakazana ibintu kwa umengo ni Gishinwa banditse. Wewe ndio hujui kujifunza. Mbega ni utazi kwiga. Kuna pepo ambazo ziko responsible ya hiyo. Hari umudaimon ariko wewe ndio chukuliwe kazini. Mbega ndio kwangwa kukazi gusa. Watu wengine wamependwa. Abandi bose barakunzwe. Wewe barakwanka. Mume wako mpaka anakuchapa kila siku. Umugabo akagukubita imisi yose. Mke wako anakuchapa kila siku. Cyangwa umugore wako akagukubita imisi yose. Unaona aibu kutuambia ati pastor. Ukumva isoni kubitubwira. Ati pastor mke wangu huwa ananichapa. Uti pastor umugore wanje ahora nkubita. Unasikia aibu kuniambia. Ukumva biraguteye isoni kumbwira. Niambie tuvunje. Mbwira tumene. Hiyo ni pepo imewaingia. Hiyo ni daimon jabinjiraye. Vunja. Turamena. Miaka 50 umefanya kazi. Imyaka 50 ukora. Angalia kitu ambacho unacho kimetoka kwa kazi yako. Ukaraba ikintu ufite cyavuye mu kazi wakoze. Ukakibura. Umejaza choo tu. Ujuja toilette gusa. Unakula chooni. Ufungura toilette. Ufungura toilette zaruzuye. Umepakua mpaka karudi. Ukavidura ukongera. Ndio faida unayo tu. Iyo niyo nyungu ufise gusa. Umefanya miaka sijui 10 ukifanya kazi. Imyaka 10 uri kurakora. Wewe ndio hujui kufanya mipango. Mbega ugira ngo ni utazi gukora imigambi. Wewe ndio hujui kusonga mbele. Mbega uzi ko ari utifuza gutera imbere. Hari abadaimoni binjiye.
tunavunja leo. turamena uno munsi. Wewe ni dada mrembo, wowe uri umwigeme mwiza. wengine ambao si warembo wamepita, abandi babi bararongowe, baragenda baja ku bagabo. wengine ambao hawajui hata kuongea, abandi batazi no kuvuga, wengine hawajui hata kujipaka, abandi batazi no kwikora, wengine hawajui hata adabu, abandi atani ndero bagira. lakini wewe kadada kazuri, ariko uri umwigeme mwiza, karembo, mwiza kaadabu, w'indero, kameokoka, akijijwe, familia nzuri, ufite umuryango mwiza, subiri kama utaolewa. ukarindira kuronga gukabura. Unafikiria ni kawaida hiyo? wibaze ko ari bisanzwe ivyo. Magonjwa umeenda kwa daktari wametunza, ingwara ugiye kwa muganga leo baravura, wanakwambia ni jina hii ya magonjwa, uno munsi bakakubwira ngo ugwaye ibi, kesho unakwenda kwa daktari mwingine anakwambia, ejo waza kuwundi muganga akakubwira, yule daktari wa juzi amekudanganya, akakubwira ngo ujya mu dogiteri wayigezera guhenza ati ahubwo ugwaye ibi. Kesho unakwenda kwa mwingine anakwambia lingine gonjwa la tatu. Ejo waza kuwundi akakubwira yandi magwara agera gatatu. Madaktari hawajui kusoma magonjwa. Mbega wibaza ko abaganga batazi gusoma ingwara. Pepo imeingia hapo, hari umudaimoni yinjiye. leo nahakikisha ninaivunja. uno munsi turayimena. Ninakwambia leo hatoki pepo. ndakubwiye ukuri ati uno munsi turamena abadaimoni. Tunaunguza mpaka zinakimbia. turabaturira biruke. Sasa najua zinaanza tetemeka. undazi bariko barajugumira abadaimoni. abadaimoni baranzi. Zinanijua. baranzi. Zinajua Jack ameanza. abadaimoni baranzi ati Jack yatanguye. yatanguye. Sasa zinasababisha na zubaa. abadaimoni bagira kuzubaze. Usizubae. Nuzubare. Sasa tunataka vunja. tugira tumene. Sasa tunataka ponda. tugira duhondagure. Sasa tunarunguza. tugira duturire. Tutatoma. tugira duturire. Pepo. abadaimoni mu bwoko bwose. bose bariko batera. batuma ubuzima bwawe kama jinsi ingetakiwa kuwa. utari nk'uko bwategerejwe kuba. Unajua maisha yako, urazi ubuzima bwawe, hayo ambayo unaishi si yako. ubuzima ubayemwo si ubwawe. Kutokana jinsi uliwahi tafuta pesa, bivanye n'ukungene wigeze kurondera amafaranga, kutokana jinsi wewe ni mtu mzuri, bivanye n'ukungene uri umuntu mwiza, kutokana bivanye si wewe ungekunaishi maisha hayo. vyotegerejwe kuba muri ubwo buzima ubayemwo. Unaishi maisha ya mtu mwingine, ubayeho mu buzima bw'undi muntu. hivi tunarudisha maisha yako, turagaruza ubuzima bwacu. kuhakikishia leo ndakubwije ukuri uno munsi tunaombea familia. tugiye gusengera imiryango. Kuna zile familia ambazo zimekamatwa hari imiryango yafashwe na mapepo, n'abadaimoni. familia imeteseka, umuryango ukabura amahoro, kuanzia babu kuva kuri sogokuru mpaka mtoto, kugeza ku mwana no kumwuzukuruza, kuanzia nani gwera kurinde mpaka nani, kugeza kurinde, tuaende achunguze kugira ngo umuntu wese agende arabe yale matatizo ambayo yanakuja kwa familia. hari ibibazo biza mu muryango yanajifanana, ugasanga birisa. kuna miaka ambayo hampitishaki kimaisha, hari imyaka mutarenze mu buzima, wote walikufa hawajafikisha miaka 60, ugasanga bose bapfuye badashikanye imyaka 60, wote hawakusoma masomo haya, bose ugasanga hariyo amashuri batize, wote hawakupata shamba hii, ugasanga bose hariyo hawakusoma masomo haya hiyo wakupata shamba hii, ugasanga hari imirima bataronse, wote wanapigwa na waume zao, ugasanga bose bakubitwa n'abagabo, wote wamezalia nyumbani, ugasanga bose bavyariye imuhira, wote walizini kabla ya harusi, ugasanga bose basambanye imbere y'uko bubaka ijabo. yamejifanana, hari ubuzima usanga bwiza, nayo maisha lazima tuyavunje, kandi ubwo buzima tutegerezwa kubumena. tuanza new generation, dutanga urunganwe rusha, tuanza new generation, dutanga urunganwe rusha, generation ambayo inaanzia kwa urunganwe rutangurira kuri Lydia, generation ambayo inaanzia kwa urunganwe rutangurira kuri Jackson, kuri Lydia, tunaanza mambo mapya, dutangura bishasha. lakini familia ariko imiryango horizontal tunaanza waombea, dutangura tubasengera, dutangura tubasengera zijya nshuti zacu, vertical tunawaombea, no mu buryo bushinze turabasengera, papa tunaombea na watoto zetu, tugasengera n'abana bacu, kwa upande huu tunaombea dada zetu, tugasengera bene wacu n'abasaza bacu, babyara bacu na wengine, n'abandi, na wao wanapata kupona, kugira ngo nabo baronke gukira. Ninamaliza. Ndarangije. Sasa kuvunja zimeenea. Umwanya wo kumena urageze. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu
bwawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje nazo umutima.